Kane kadai ka weipat ka kubor ka banang penjuri ya kejing syong seir ha kapor election ha po West Bengal. Kabalaja mentak sengi ka arpelai tergeyong arah jar penriu ha kathain Kumarjan. Tela dapi kwa bantip kamnia sa sengapi kane ka video hadu banakut. But what kaliat ban share, like ban subscribe kumju ya kane ka channel. Kenapa penyo ya ki news update ki ban sawan. Uwe kurtong jong ka parti BJP usuan du sarkar la syahir tma ha ki pajba. La yatu bau kertong ke parti BJP usuan du sarkar ula syahir temakan san ha ke weipat ke kenhun. Kibriu kibala suba baki day kinong trei jong ke parti ban yelek persya. Kene ke jingja kala jia ke por bau sarkar udang lej ban bisyar ya ke rukom yaj ke jing tabut ha kato kene ki puling but ha Kumargan. La yatu baka kali jong uru kala sya penjulor ha kene ke jingja. Ka parti BJP kala penremjur ya kena kejing hir tema bat kala keno badai kejing temu ban penduk mensim ya lau kertong bat ya kinong tabut. Kila dawa naka election commission ban sim ya kisin jam ki bating ha kawai pat kaliang ki dekot ke parti TMC kala kentaj ya kena kejing keno bat kila ong bakane ka dai tang kajing ya kaja ka bami na kajing ya kensha ha pedang ki dekot ke parti ha kato ka jaka. Namar kena kejing ja ki bor sipai central force bat ki polis ka West Bengal. Kila penjur ya kejing pahara ha Kumargan. Kenang ban yada na kajing at pelung ka bakhamjur. Ka election commission kalada ban bisyar ya ka report na u district election officer ban tip tik ya kidaw tenrai jong kane kajing hiar tema. Kane kajing ja Kumargan rengkat bar kajing betai bom ka balaja ha Murshidabad. Ka peni baka election ha West Bengal menta ka kenti kadang ya capedeng kajing yaki ka bajur bat kajing bitar politikan ka bakrau.